Ubu ni ubutumwa nageneye interahamwe yashatse gutera ubwoba Jay Squeezer uwa Mipango umwami w'abagore kuri telefone. Ibihe byiza kuri umuntu ko subscribe kuri Gasuku Media TV. Uyu ni wa mungu w'abanyarwanda Jay Squeezer uwa Mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore. So uyu munsi nibwo nandi kuri Twitter gutya ngiye kubona mbona Mzee Tom Ndahiro tweetinga amagambo yavuzwe cyangwa se wenda amagambo yanditswe n'uwitwa Bitahaga Abdul. Uyu ni umusiramu ngo wigize akara hakajya he mu gupfobya leta y'u Rwanda ndetse anemeza ko habayeho genocide ebyiri ngo yakorewe abahutu ndetse n'iyakorewe abatutsi, ariko yakorewe abatutsi yo ntanayemera cyane. Nyuma yaho aza gufata genocide yakorewe abatutsi ngo ayigereranya n'icyorezo cya covid. Ibaze nawe hari abitwa abanyapolitiki ukanaba wanibaza koko niba umunyapolitiki yararemewe gusenya. Twajyaga twumva ngo ni umunyapolitiku kubera yuko agambiriye gusa guhora vuga ibibi, guhora agamije kwangiza. Abo bantu turabafite, yemwe hari n'ababifungiwe. Abo bayingabire niyo mizindaro y'ibitwa byuma bitwa imibavu inuka. Muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga hari umusore witwa Jay Squeezer uwa Mipango umwami w'abagore ubwiza ukuri ubwoko bwose bw'ibigarasha bishaka gusubiza u Rwanda mu kangaratete. Uyu Jay Squeezer ufite urubuga rwa Gasuku Media kuri YouTube ubusanzwe yakoraga inkuru za showbiz, ariko amaze kubona uburyo ibigarasha byanyesura nziza y'u Rwanda yanga guterera hagati muri ryinyo. Yashyize hanze amajwi y'interahamwe yamuhamagaye yiserwa gafirita itangira iganira icishije bugufi, ariko kamere ntishima bushyitsi yahise agaragaza uwo ari we. Icyari kimuzanye kwa rugutera rwa Jay Squeezer kuko abakubitira mu mavi nkuko abivugira. Yatangiye ivuga ko leta ya FPR imaze gukora ibibi birenze inshuro 100 ibyakozwe na leta ya Habyarimana. Ye burya umutima uri mu bugome uhama tukaruka amaraso. Uyu wasanga ameze nka Rwarinda ushaka kuyobora u Rwanda, ariko mushiki wakagenza ibirenge agatungwa niyo leta ya FPR atuka. Ubu interahamwe rwohereza amafaranga mu mitwe y'iterabwoba ikanga kohereza abavandimwe bayo amafaranga bari mu Rwanda. Iyi nterahamwe yavuze ko leta y'u Rwanda imeze nk'agati kumye kagiye kugwa, ko igihe cyageze. Yavuze kaza mu Rwanda kenshi ko systeme nta kigenda ku Rwanda rugeze kuri tangente twakwita harindimuka. Aha yatanze urugero rw'urubanza rwa Paul Rusesabagina. Ndasubiza interahamwe rwa gafirita ko mbere yuko avuga iby'urubanza yabanza akamenya ko Rusesabagina yaje. N'ubu inzego z'iperereza zikomeye ku isi zarumiwe. Iyo bije ku nyungu z'umutekano w'u Rwanda ntumenye ikigukubise. Rusesabagina baririmba ngo isi yose ishaka ntagiye kumara imyaka ingahe muri gereza. Ese yibwira ko inzego z'umutekano n'ubutabera za Amerika n'Ububirigi zitazi Rusesabagina? Ese yabazi ko yasatswe mu Bubirigi agahatwa ibibazo? Rusesabagina umukuru w'ingabo za FRN yarafashwe, none mutangiye gutera induru nkaho hafashwe umunyamahoro. Rwagafirita rero subiza amaso inyuma y'ubuke ukuntu mwumvaga BBC, VOA na YouTube mwumva Sankara, nuko so kubyina muti turatashye. Benyibutse igihe Bruegel Jean-Louis asohora imyanda ngo ni raporo ku ndege ya Habyarimana ukuntu mwishimye. None ubu mu Bufaransa muhakandagira museta ibirenge. Wasoje uvuga ngo amazi si yayandi ngo hagiyeho ibikorwa by'iminyafu. Rwagafirita uzumve Sankara ko yavugaga ngo barafata urugwiro mu minota mike, none akaba ari ugutakamba. None akaba ari gutakamba ngo bamurekura ajye kwirebera umufiance we ihogoza rye. Nibutse Rwagafirita ko habanje RDR ngo izacyura impunzi ibyara riri itera intambara abacengeza barakubitwa bahinduka FDLR. Twihuse nakwibutsa Rwagafirita ko yabaza uburyo Lieutenant General Mudacumura yishwe yamurushaga igisirikare. Ese arusha ubutwari General Rwakabiza watashye? Rusesabagina yarashekewe nyuma y'amagambo menshi cyane adafite umumaro ajya mu bikorwa ayobora umutwe wa FRN. Ibyamubayeho ni ubizi. Kayumba Nyamwasa yashinze P5. Ibyo wabibaza Meja Mudathiru n'abane 33 bafatanywe. Wabibaza Rudurunana n'abayiyoboye. Reka mbe nguhaye inshamake yayo. Rudurunana n'umutwe washinzwe muri Nzeri 2005 biturutse ku ivangura rishingiye ku ironda karere Kigana Nduga. Ariko abayobozi ba politiki ku ikubitiro bari cyane mu mahanga, akaba ariho yatandukaniraga na FDLR. Abayobozi ba politiki bari Jean Marie Vianney wari perezida naho umunyamabanga nshingabikorwa akaba Felicien Kanyamibwa.
mu bandi bari mu buyobozi bwa politiki harimo na Major Emmanuel Munyaruguru uba mu gihugu cya Norvège. Ingabo za Rudurunana ku ikubitiro zari ziyobowe na Brigadier General Jean Damascene Ndibabaje alias Musare. Bivuga ko Musare yatonganye na Mudacumura akamwaka brigade yari ayoboye, undi akivumbura agahita yindukira agahindura abasirikare yari ayoboye abashyira mu mutwe mushya wa Rudurunana. Mu kwezi kwa Kamena 2006 Mudacumura yamugabyeho ibitero, undi yihagararaho. Brigadier General Musare wize amashuri yisumbuye Ibicumbi mbere yo kurangiza muri APR Rugunga, yinjiye mu ishuri rya gisirikare SM mu Kwakira 1990. Yahunze afite ipeti rya Suriyetena, akaba ari mu bakubiswe ikibatsi n'ingabo za APR ubwo yari ku musozi wa Jari, ndetse muri jenoside akaba yarisha abatutsi cyane ahitwa Remera y'Abaforongo. Brigadier General Musare yishwe ku itariki ya 8 Gashyantare 2016 mu bitero byagabwe n'abarwanyi ba Mai Mai. Umwe mu barwanyi ba Rudurunana warokotse iki gitero cyahitanye Musare yagize ati imirwano yari karishye cyane yatangiriye mu birindiro bya generali, abivamo ajya ku gasozi ajya ahamagariraho agiye gusaba ubufasha abandi basirikare, maze asanga yatezwe ico n'abarwanyi ba Mai Mai ya Guido, bahita bamurasa n'umusirikare umurinda bitaba Imana nako barapfa. Tubutse ko Brigadier General Musare yapfuye atarashaka umugore kuko yari yaravuze ko azamushaka nagaruka mu Rwanda. FPR yaratsinzwe. Wasimbuye Brigadier General Musare ni General Musabyimana Juvenal alias Afrika Jean Michel, nawe akaba yarishwe n'ingabo za Congo FARDC tariki ya 9 Ugushyingo 2019 yiciwe ahitwa Makoka groupement ya Binza muri territoire ya Rushuru, ibirometero 3 hafi n'umupaka wa Uganda. Bane mu bari bamurinze nabo bahise basiga ubuzima barapfa. Mu kwezi kwa 8 uyu mwaka wari wasimbuye General Afrika ari we Colonel Cyprien Mpiranya, nawe yarishwe ubwo hari tariki ya 29 Kanama umwaka wa 2020, nawe yicirwa ku mupaka wa Uganda. Colonel Mpiranya waruzwi nka Kagoma yahunze u Rwanda afite ipeti rya Sergeant, aho yahise yinjira mu mitwe yabanjirije FDLR nka Alir nindi, nyuma yinjira muri Rudurunana yaje kuyobora kugeza yishwe. Mu mwaka wa 2005 Rudurunana yaje kwihuza n'undi mutwe witwaga RPR Inkeragutabara wari ugizwe na bamwe mu babaye mu gisirikare cya APR bagakora amakosa bagahungira muri Uganda. Umwe mu bashinze RPR Inkeragutabara ariwe Major Gerard Nashamaje yaje gutaha mu Rwanda. Uwari uyoboye agatsiko ka RPR Inkeragutabara kihuje na Rudurunana ni Colonel Emmanuel Rugema witaga umupfu w'ishyamba, ndetse n'undi witwaga Kapitene Eric ushobora kuba yari haye peti nawe. Nyuma yuko Colonel Mpiranya yishwe yasimbuwe na Colonel Emmanuel Rugema. Amakuru yahamijwe kubera ko umurambo we wabonetse. Amakuru amaze iminsi acicikana nuko Colonel Rugema yishwe na bagenzi be nyuma yo kugira amakimbirane mu buyobozi bw'uwo mutwe w'iterabwoba buherutse kwica abaturage 14 mu Kinigi mu mpera za 2019. Colonel Emmanuel Rugema yishwe ku kagambane yakorewe na mugenzi we cyangwa se na bagenzi be barimo Colonel Faida afatanyije na Capitaine Gavana barwaniraga intebe y'ubuyobozi. Mu mirimo yakoze Colonel Rugema Emmanuel yabaye umugaba wungirije wa Rudurunana mu gihe cya General Musare ndetse na General Afrika Jean Michel. Colonel Rugema yasize umugore n'abana 3 bakaba batuye mu mujyi wa Kampala. Umugore we yitwa Rosine Mapendo. Ibi bivuga ko kuva kuri General Musare kugera kuri Colonel Rugema abayoboye bose Rudurunana barishwe. Nakubwira iki nawe watera u Rwanda Bwana Rwagafirita?